kewan paling ngeyel sak donya niki kewan apa? Apa? Napa? Ya mikir kok ya. Ya mikir betul apa? Kewan paling ngeyel sak donya. Wis ngeyel pol pokoke kewan ini. Ngeyel pol. Apa? Cilik napa gedhi? Wis sembarang, gedhe kenek, cilik kenek, pokoke ngeyelan. Napa? Diomongi ngeyel, diapa-apane ngeyel niku wonten niku. Kucing. Kucing kurang ngeyel. Kae gane ngusel-ngusel ngene. Wah, kurang ngeyel, Bos. Napa? Ngeyel lho kucing iki padahal ya nek. Ora, kurang. Pedet. Pedet kurang ngeyel sing kincal-kincal to. Kae lek kemik kae. Nek ucul ngeyel lho, Dik. Oh, mboten. Nyundul-nyundul lho nek mik. Duduk. Aku ae kalah ngeyel. Jaran. Ora pati nyundul. Kurang ngeyel. Aku nek mik biasa lho pedete nyundul-nyundul. Ora, iki ngeyel omong-omongan ngeyel. Katok nggih? Katok wis Kethek. atik kethek. Loh, ngeyel. Saya sing dingeyelne malah sing kene. Lho, iya toh. Berarti kewan paling ngeyel ki apa? Pertama sapa? Jawab piye, Pak? Anu Kucing. salah. Salah. Pedet salah. Jaran salah. Mbok jawab Kethek. Atik kethek. Lho, ngeyel lagi jan. ya Dik tarah kethek ngoyelan. Kandhanane angel ngoyel. Kethek biasane nek brengose lho ning kene. Ora ngono, Pak. Iya nek kethek lanang aku tau roh tak foto.